салом бинандагони азиз, шумо барнома ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. хабарҳои нави Тоҷикистону ҷаҳон давоми 15 дақиқа дар ин барнома нашр хоҳад шуд. Дар аввал сархати мавзӯи имрӯз 25 ноябр. давлати Москав муҳоҷиршикор дар хобгоҳе бо боздошти 10 мардони тоҷику узбек анҷом ёфт. мақомоти рус мегӯянд аз аввали сол дар Русия зиёда аз 200 рейд гузаронида шудааст. зане ки духтари ноболиғро ба худкушӣ расонд, аз озодӣ маҳрум гашт. модари қурбонӣ гуфт ҳақ ба ҳақдор расид. ба хондан медаромадагӣ буд. ҳама ҳуҷҷатҳояш тайёр буд. ба имтиҳонҳояш тайёрӣ медид ва худашро овехтанаш дар хаёлаш ҳам набуд. ва кайса кушӣ дар Тоҷикистон хотима меёбад. танҳо дар Кӯлоб наздики 600 саг соҳиби асноди расмӣ шудааст. ҳар як шаҳрвандеро ки мо агар сагша имдоро гузарем ҳатман паспортизатсия шадономаша метиҳем. субҳи барвақти рӯзи 24 ноябр нирӯҳои амниятӣ ба хостели Ситрон воқеъ дар вилояти Москав меҳмон шуданд. ба гуфтаи муҳоҷирон дар ин хобгоҳ асосан зодагони Тоҷикистону Узбекистон ки дар бозори Фудсити ва сохтумонҳо кор мекунанд ба сар мебаранд. ҳамсӯҳбатони Радиои Озодӣ гуфтанд ба фарқ аз рейдҳои гузашта ин бор танҳо мардонро барои тафтиш ба шӯъбаи полис бурданд. пойгоҳи хабарии Фонтанка аз қавли Алексей Гасак, як масъули вазорати корҳои дохилӣ, навиштааст ки аз аввали сол дар Русия дар ҷои иқомат ва кори муҳоҷирон аз ҷумла бозорҳо, сохтумонҳо, марказҳои савдо, меҳмонхонаву хобгоҳҳо беш аз 200 санҷиш гузаронида шудааст. ҳамчунин дар соли ҷорӣ вуруди зиёда аз 160 000 хориҷӣ ба ин кишвар манъ гардидааст. Алексей Гасак гуфтааст, ҳудуди 3 000 хориҷие ки вурудашон ба Русия манъ буд, бо иваз кардани номунасаб кӯшиш намуданд дубора ба Русия ворид шаванд. طبق حساب لایحه دوما بینگو از سال 2021 این جانب دومای دولتی 73 قانون ضد مهاجرت را بررسی کرده است. زیاد از نصف این تشبس‌ها یعنی 38 تای آن بعد از حمله تروریستی کراکو سیتی هال در سال 2024 وقتی که دومای دولتی با دستور ولادیمیر پوتین پرزور کردن قانونگذاری مهاجرت را پیش گرفت مطرح گردید. қазияи марги як духтари ноболиғ дар ноҳияи Спитамен бо ҳабси модари ду писараш анҷом ёфт. мақомоти додгоҳӣ Азиза Устобобоеваро барои қасд ба ҷони худ кардани Суғдиёна Тоҷибоеваи 16 сола муҷрим шинохт. ин қазия аз робитаи ошиқонаи писари ноболиғи Устобобоева маншаъ гирифтааст. Радиои Озодӣ қаблан дар ин бора гузориш таҳия карда буд ва ҳоло Фарзон Муҳаммадӣ бо тафсилоти бештари ин мавзӯъ. азиза Устобобоева сокини ноҳияи Сиптаменро бо гуноҳи ба марг расондани дӯст духтари писараш Суғдиёна Тоҷибоеви 16 сола ба 5 сол зиндони низомаш сангин маҳкум карданд. ҳукмро додгоҳи ноҳия рӯзи 20 ноябр содир кард ва Радиои Озодӣ дар ин бора аз манбаъҳояш хабар ёфт. Устобобоеваро ҳафтаи гузашта аз толори додгоҳ ба боздоштгоҳ бурданд. вай то он замон дар озодӣ буд. маълум нест худи ӯ дар мурофиаҳо чӣ гуфтааст. пайвандон аз ҷумла бародару фарзандонаш рӯзи 25 ноябр нахостанд ки дар ин бора бо хабарнигори Радиои Озодӣ суҳбат кунанд. вай вакили мудофиъ ҳам надоштааст. чанд узви хонаводаи Тоҷибоевҳо гуфтанд ки аз ҳукм розиянд. як манбаи Радиои Озодӣ дар додгоҳи вилояти Суғд гуфт ҳукм ҳанӯз ба иҷро надаромадааст ва агар ҷонибҳо шикоят кунанд эҳтимол ҳукм бозбинӣ гардад. баҳси ду оила аз он ҷо сар зад ки моҳи июни имсол тани беҷону овезони Суғдиёна Тоҷибоеваро аз оқил ёфтанд. ӯ дар синфи нуҳум мехонд ва ба қавли наздиконаш ҳамон рӯз бояд дар мактаб имтиҳон месупурд. наздикони Суғдиёна аз он сабаб модари дӯст писараш Азиза Устобобоевро дар худкушӣ гунаҳкор медонанд ки гӯё ӯ чанд рӯз пеш аз худкушӣ наврасро истинтоқ карда ба навор гирифтааст. ману оғлимга нимага ёздинг? Nimага ману оғлим билан яхши кӯришасан? чаро ба писари ман навиштӣ? чаро бо писарам ишқварзӣ мекунӣ? ман туро шарманда мекунам. ба прокуратура менависам. гуфта доду вой кардааст. духтари ман тарсидааст. духтари худашро беҳуда меовехтагӣ набуд. ба хондан медаромадагӣ буд. ҳама ҳуҷҷатҳояш тайёр буд. ба имтиҳонҳояш тайёрӣ медид ва худашро овехтанаш дар хаёлаш ҳам набуд. дар ҳоле ки мақомат ва пайвандони Суғдиёна Тоҷибоева ин занро барои ба худовезӣ расондани духтари наврас гунаҳкор донистанд, худи ӯ пештар дар суҳбати бидуни микрофон бо Радиои Озодӣ гуфта буд, вазъият он тавре нест ки даъвогарон тасвир мекунанд.
وی گفته بود تنها میخواست از عاقبت‌های احتمالی ناگواری که در پی عاشقی پسرش با دختر نورس پیش بیاید جلوگیری نماید. بر اساس آمار دادسانی کل تاجیکستان در سال 2024 259 زن و دختر خودکشی یا قصد به جان خود کردند. در بین آنها نابالغان نیز هستند. روانشناسان سبب چنین حادثه ها را به اعتنایی والدان به احساس نورسان و ندانستن طرز معامله با آنها در ایام حساس زندگی می دانند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه سپیتامین. марк рутте дабири кули паймони низомии нато гуфт тарҳи пешниҳодии амрико дар бораи хатми ҷанг дар украина кӯмак намудааст ки вашингтон ва киев дар ин масъала ба пеш ҳаракат кунанд. рӯзи 24 ноябр дар суҳбат бо радиои озодӣ дар шаҳри брюссел гуфт музокироти ҳайатҳои украина ва амрико дар шаҳри женева дар рӯзҳои истироҳати гузашта бисёр муваффақ буданд. дар суҳбат бо марк рутте хабарнигори радиои озодӣ нахост аз ӯ пурсид ки оё тарҳи 28 бандии сулҳ ба назари шумо заминаи хубе барои барқарории сулҳ дар украина ҳаст? баъзе аз нукот бояд ба таври возеҳ баррасӣ шаванд, вале онче ки мо дар музокироти женева дидем як асос шуд ки украинаву амрикоро барои ҳаракат ба самти пеш наздик сохт. албатта кори зиёде ҳаст ки бояд анҷом шаванд, вале ҳайати украинӣ ва ҳайати амрикоӣ гуфтугӯи бисёр босамаре доштанд. ман дар бораи ҳар хати ин тарҳ шарҳ намедиҳам, вале он ҳамчун асос ба ҳадафи худ расид ки ду тарафро ба муколамаи воқеӣ раҳнамун кунад. суоли дигар аз дабири кули нато ин буд ки оё ӯ ҳам мисли дигар шарикони украина дар масъалаи кӯҳиши нирӯҳои украина ва вогузории қисмате аз қаламравҳояш ба русия нигарон мебошад? дигар бора мегӯям ки ман ҳар хати тарро шарҳ намедиҳам ва иҷозаи гуфтани ҳар чизеро ки аз музокироти дирӯза шунидам надорам. албатта ин баррасиҳо ҳоло ниҳоӣ нашуданд. амрикоиҳо ва украиниҳо баррасиҳоро идома медиҳанд. аммо дар ин масъала мо назари возеҳ дорем ва дар ин ҷо ман бо ҳадафи ниҳоии раиси ҷумҳурии амрико мувофиқ ҳастам. ҳадафи ниҳоӣ ки Доналд Трамп аз моҳи феврал сари он кор мекунад, украинаи мустақилӣ дар ҳоли пешрафт кишвари қавӣ аст ки дигар русия ба он ҳамла намекунад. ҳамаи мо барои ҳамин кӯшиш дорем. ҳамкори мо аз марк рутте ҳамчунин пурсид ки оё украинаву шариконаш дар нато метавонанд ба Владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия, бовар кунанд ки дигар ба Украина ҳамла намекунад? медонед, ман вақте нахуствазири ҳоланд будам бо Путин кор кардам то замоне ки моҳи майи соли 2014 ба Крим ҳамла кард. шояд ман ё каси дигар ба шумо гуфта бошад, ман дигар барои дарки ин мард саъй накардам, вале як чизро ба таври кул дар бораи русҳо ва шахсан Путин медонам. ҳар вақт шумо ба созише даст ёфтед, бояд мутмаин бошед ки ба нафъи вай аст. аз ин рӯ бисёр муҳим аст ки ҳар гоҳ созиши сулҳ дар Украина ҳосил шавад, ӯ ҳаргиз дигарбора талош накунад. агар ӯ бидонад ки оқибатҳои талоши таҷовузи дигарбора ба Украина барояш харобиовар мешаванд, вай ин корро намекунад. албатта дар сурати ҳосил шудани созиши дарозмуддати оташбас ва ё беҳтараш созиши сулҳ. суҳбати марк рутте дабири кули паймони низомии нато буд. тарҳи 28 бандии пешниҳодии Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии амрико, аз ҷумла пешбинӣ мекард ки Украина бояд қисматҳои аз қаламравҳояшро дар ихтиёри Русия гузорад ва артиши хурду аслиҳаи камтар дошта бошад. дар ҳамин ҳол теъдоди қурбониёни ҳамлаи Русия ба шаҳри Киев, пойтахти Украина, ба 6 нафар расидааст. бахши украинии радиои Аврупои озод радиои озодӣ навишт ки ҳамла шаби 25 ноябр аз ҳаво сурат гирифт. Виталий Кличко, шаҳрдори Киев, дар бораи бистарӣ шудани 9 нафар, аз ҷумла як кӯдак ва 3 калонсол хабар дод. ба гуфтаи шаҳрдор, эҳтимол баъзе аз одамон дар зери вайронаҳо як бинои харобшуда дар ноҳияи Святошинский монда бошанд. мақомот аз қатъи нирӯи барқ ва об дар баъзе аз гӯшаҳои Киев хабар доданд.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در ولایت ختلون برای کم کردن شماره سگ‌های دیدو برای آنها شناسنامه میدهند. با گفته مقامات تا این دم صدها سگ صاحب حجت شدند و همین طور ده‌ها سگ دیگر را برای امین نگاه داشتن از بیماری خطرناک هوری واکسینه زدند. با این وجود مسئله سگ‌های دیدو در این منطقه داغ باقی میماند. همکارم محمود جان رحمتزاده در این باره معلوماتی بیشتر دارد که گزارش او را همراه میبینه. این ساکن ناحیه واسه با سگ نوزادش که ذاتی آلمانی است شناسنامه گرفته است. نظر میگوید در شناسنامه نه فقط معلومات درباره سگ بلکه داروهای گرفته‌اش هم درج می شود. در 2 ماهگی، 6 ماهگی، 1 سالگی همین خیلی اوکول داره. باید همین اوکول بگذارونی، اوکولی همین چی دارن اینا میگذارونی، ای 5 ماهگی 6 ماهگی درس سر میکنی. حالا مانند این با 578 سگ در منطقه کلوب شناسنامه داده اند. اما مقامات نگفتند که شماره بیشتری سگ‌های صاحب شناسنامه با کدام شهر یا ناحیه راست می آید. ما وقتی که شناسنامه میتیم در شناسنامه با قید میگیریم که کی این دورو گذراندگیه، کدام نمودی پیشگیری دیگه نمودی کسالیه. اونجا کرمای بگذار اینا چی سودکای بالا و باترشه. هر یک شهروندی را که ما اگر سگش این دورو بگذاریم حتما پاسپورتیزاتش شدانامه شمیتیم که کفالت میتیم که ما این دورو را گذراندگیم یا برنی 2 مرتبه میگذرونیم. در عین زمان با اطلاع رسمی تعداد سگ‌های دیدو در منطقه کلوب در حال افزودن است. بیشتری آنها در شهر کلوب و ناحیه واسه جایگیر شده‌اند. زیاده 800 نفر ما در آبش بگیریم اگر در منطقه با قید گرفتگیم که سگ گزیدهشون ما نظارت بردگیم نیکی کسالی هوری با قید گرفتگی نیست. حمله سگ‌های آواره‌گرد به آدمان در منطقه‌های تاجیکستان هر سر چند وقت مشاهده می‌شود. با وجود بعضی مخالفت‌ها چند سال این جانب در گوشه‌های کشور به ضررگردانی یا کشتن سگ‌های دیدو ادامه دارد. مسئولان اعتراف می‌کنند که جای و امکانیت نگاهبینی سگ‌های آواره‌گرد را ندارند. در گذشته این عمل باعث به تنقید دوستداران جانوران شده بود. روز دوشنبه یکی از مشهورترین هنرمندان بالیوود دھرمیندر دیول در سن 89 سالگی درگذشت. رسانه‌های محلی هندوستان اطلاع می‌دهند که این هنرمند ماه‌های اخیر بیمار بود و در خانه‌اش وفات کرده است. همکارم خیرامان بقازاده موضوع را ادامه می‌دهد. دھرمیندر دیول در کمش 300 فیلم هندی نقش‌های قهرمانی آفریده است. او 2 همسر و 6 فرزند داشت. در فیلم علی بابا و 40 راهزن که سالهای 80 عصر گذشته در هندوستان، ازبکستان و تاجیکستان نواربرداری شده است، نقش قهرمان اساسی علی بابا و همسرش هما مالینی نقش مرجانه را بازیدند. نزدیکان دھرمیندر مراسم جمعیتی ویدا با هنرمند را تشکیل نکردند، ولی افراد شناخته و از جمله ستاره سینمای هندی و همپیمان دھرمیندر امیتابھ بچن دیروز در محله جوهوی شهر ممبئی با ویدا نمودند. دھرمیندر سال 1935 در پنجاب به دنیا آمده. بعد پیروزیش در یک آزمون سینمای جوانان در سال 1960 به ممبئی کوچ بسته. طول 60 سال گذشته در صدها فیلم معروف هندی قهرمان مثبت، جوان عاشق، انسان خوب و حتی رول‌های هجوی آفریده هنرمند مشهورترین دور به شمار می رفت. سال 1975 دھرمیندر در فیلم شولای که در تاجیکستان با نام قصاص و قانون معروف است همراه با امیتابھ بچن نقش 2 دوست حقیقت جوی را بازیدند. این فیلم همچون نمونه فرهنگ هندی اعتراف شده است. همسر اول دھرمیندر پرکاش کاور می باشد. آنها پیش از شهرتیار شدن دھرمیندر ازدواج کرده بودند. سال 1980 دھرمیندر بدون طلاق همسرش باری دوم و این دفعه با هما مالینی ازدواج کرد. دھرمیندر در سالهای 2004-2009 وکیل مردمی هم بوده است. سروزیر هندوستان نریندرا مودی با اهل اویلا و نزدیکان دھرمیندر همدردی ابراز داشته است. دوستان مهربان، اخبار آزادی به پایان رسید، ولی تفصیلات و خبرهای نو دیگر را شما هر وقت فرصت داشتید میتوانید در سامانه azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در یوتیوب و اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام و تیک توک و ایکس پیدا نمایید. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهبان هر یک.